Tripura mothon nahori tong borok Maharashtra nahori tong Tisrapsani bisingono chini panda chengnani thangi tongo tinini pandani achuk phangni achuk thayo achuk nani bagai ang puilauno chini Tripura mothani president borom ganang Bijoy Kumar Rangkholno koijao tai aboni log loge achuk phangni achuk thayo achuk nani bagai borom ganang ex CM Butu Deborma bono ang achuk thayo achuk na bagi koyo tai borom ganang ex minister Machang Monindro Riang bonobo achuk phangni achuk thayo achuk na bagi koijao tai chini borom ganang senior most leader Narendra Deborma bonobo bini achuk thayo achuk na bagi koijao tai borom ganang juk TWF ni advisor chairperson Pavitra Bhakti Jamatianobo bini achuk thayo achuk na bagi koijao borokno Rishaya Phare Dang Sawo borokno Rishaya Phare lam sogjak nai ang volunteer rokno koinai Risha talangai puilao chini president borom ganang Bijoy Kumar Rangkhol no Rishaya Phare lam sognani bagai tai oboniya gulo chini borom ganang ex CM Machang Butu Deborma bono Rishaya Phare lam sognani bagai ang koinai tai oboniulo chini borom ganang ex minister Machang Monindro Riang no bo Rishaya Phare lam sognan bagai ang koinai tai borom ganang chini most senior leader Machang Narendra Deborma no bonobo Rimaya Phare chini pandawo lam sogjaknai tai TWF ni advisor chairperson borom ganang je Pavitra Bhakti Jamatianobo tinini chini o pandawo Rishaya Phare lam sogjaknai boro tinini chini o puila plenary session ni o pandani achuk phangro borok jeng jotono yafa khorob lai oi salam sulaine jotono pal khia pa khorob lainai belai kha hambai chini dofano biskangot langnan bagai tai chini dofano phioknani bagai chini dofani bagai yok mung sannani bagai langma rui langmani nangkuk mani jorano yaphare samung khlainai chini leader rok borokno tini chini o puila plenary session ni pandawo achuk phang
ni achuk thai ya pharoi borok no ya borom ya pharjago belai khe hambai tini jeng belai khe kepal kaham kusung kusung bisi laijak sekangni simi chini o leader rok chini tipra sarokni manthai ni bagai tipra sarokni tong thai ni bagai chirigi phainai rok tabuk borok okra ungja baikha tini ni o pandawo jeng borok no lamsogo tai borok no jeng jotono chini tipra mothani unggai borom yafaro tabuk chini o pandawo jeng chini tipra mothani chini chairman chini khachuksa bubagra bono risaya pharoi chini pandawo lamsokjaknai dangso phainani bagai ang pojau jotono palke ya phakori kisa jeng palke bachawano chini bubagrano chini pandawo jeng lamsok lainai ang koinai sini volunteer sungno sini bubagrano rumai ya pharai bono borom runani bagai koinai sini volunteers jotono ya phakordani bubagrake 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 Melekhe halam sogo bubagra chini pandawo phaimani bagai nonogoi jeng khato tenggo nung chini dofani bagai nungno chini lama nungno chini bubagra nungno jengno phioknai jeng jotono poito khlayo nini sak kaham tongna bagai jeng kaitoni thani diayo aboni logi ang koinai sinoro haino hai sini volunteer sono sini Sir Onimes, sini leader of opposition, bono bahino sini volunteer solang koinai rumai ruwei sini sarno borom rani bagai. Sarno koinai tang sawo phayei bono rumai ruwei bono lam sonani bagai. Volunteer solang koinai heno. Hello. Jotono pal khaya phakor be sar ni bagai bo. Abani logi logi nang hain hai koinai sini sir gori songkor riang no bahino dang sawo phayei sini volunteer song kanai bonor rumai ruwei borom yafarani bagai jotono pal baksa ka sini sar ni bagai yafa khorloi de jotono pal khe Sir Gauri Shankar Riang bobo tini ni pandani achuk phang bono jeng chini o dang sawo jeng rimai yafari lamsoknai chini pandawo bono lamsogo tai borom yafaro jeng palkhai haino hai yafa khorob laine belaikhe hambai sar nini achuk thayo achuk nani bagai nono koijau tabu jeng chini TDADC ni borom ganang CEM Machang Purnachandra Jamatiano dangso phaina bagai koyo bono chini pandawo Rima yafare borom yafare lamsokjaknai jotono pal khai sini sar ni bagai yafa khorob de koinai volunteer sono bono rumai yafare sini sar no borom rani bagai tabu chini TDADC ni education ni EM borom ganang Robindro Debormano chini o dangsawo phayei rimai yachak nani bagai ang koijawo bono rimai yachak yafarmani bisingtei tini ni chini o pandawo lamsokjaknai Sir Robindro Deborma aboni logi ang koinai sini sar komal koloino bahaino dang sawo phayei bono bini sini mungruwei ang koinai volunteer sono bahaino bono rumai ruwei borom yafarani bagai aboni logi ang koinai sini honorable EM sir onanto bono bahaino dang sawo phayei bono rumai ruwei sini volunteer sono koinai rumai ruwei bono borom yafarani bagai
Borom gunang Sir Ononto Deborma EM Sarno chini pandawo Rima Yafare lam sukjago. Jotono yafa khorob di kisa jotono pahal khe. Abon yagulang koinai sini Honorable EM sini Sir Rajesh Tripurano bahino dang sawa faye se bono sini volunteer song koinai Rima Yafare bono borom rani bagai. Jotono pahal khe yafa khorob lai di kisa. Abang logiang koinai sini Honorable EM YTF ni President sini Sir Rurian lo bahino dang sawa faye bono bini sini mengrui ang volunteer song koinai bono Rima Yafare borom nani bagai jotono pal khaya pokor be sar ni bagai bo YTF ni President EM borom genang Ronel Deborma bono Rima Yafare chini pandawo borom Yafare lam sukjago belai kha hambai sarna. Abon yagulo ang koinai sini Honorable MLA tai sini TWF ni President sini borom ganang Madam Sopna no baheno dang sawa faye sini murwei bini sini murnan bagai ang koinai volunteer no baheno Rima Yafare bono borom yafana bagai. TWF ni President Forum Genang MLA Macangjuk Shopna Deborma no chini pandawo Rima Yafare lam sokjago belai kha hambai madam no chini pandawo faimani bagai. Abon logiang koinai sini Sir Mebar Kumar Jomatia ex-minister bono bahino dang sawa faye bini sini mengrubah koinai volunteer sono Rima Yafare borom nani bagai. Jotono pal baksa ga yafa kore sini Sir ni bagai. Abon yagulang koinai sini borom genang macang Sajra Deborma TISF ni coordinator bono bahino dang sawa faye sini bini sini murwei koinai volunteer sono Rima Yafare bono borom nani bagai. Jotono pal baksa ke sini TISF ni bagai. Abon yagulo koinai sini Honorable MLA sini Sir Ranjit no bahino koinai dang sa sakawa faye bini sini murwei sini bagai te koinai volunteer sono Rima Yafare borom nani bagai. Aboni logi koinai sini Honorable MLA sini Sir Biswajit Koloi no bahino dang sawa fainani bagai koinai volunteer sono Rima Yafare bono borom nani bagai. Aboni yagulo koinai sini Honorable MLA sini Sir Manav no bahino dang sawa fainani bagai tai koinai volunteer sono bono Rima Yafare borom yafanani bagai. Abon yagulo koinai sini Sir MLA Sir Philips sini Sir Philips yang no bahino koinai bono dang sawa fainani bagai. Sini Honorable MLA Kanchanpur sini Honorable Sir Prasdeep. Abon logi koinai sini Madam Nandita Deborma Riang no bahino dang sawa faye bini sini murwei bono koinai volunteer sono Rima Yafare borom yafana bagai. Abon pore koinai sini Honorable MLA Pathanlal Jomatia bono bahino koinai bini sini mengruwei bono koinai volunteer sono Rima Yafana ni bagai. Chini borom genang cik Nandita Riang MLA bono chini pandawo Rima Yafare lam sokjaka belai kha hambai oboni ulo chini borom genang MLA Pathanlal Jomatia bono bocini pandawo Rima Yafare lam sokjago. Amon loye koinai sini Honorable MDC sini Sir Ganesh no bahino dang sawa faye bini sini murnani bagai koinai volunteer sono bono Rima Yafare borom nani bagai.
Pada cengum pan ke ya pakorop layano tini ni o pandano luar jina ni bagai jo tu ni say poja hornai bono tini ni o pandani bagai aban bagai bono belaknya hambai telam sogo. Padi gangkeng, sini tini ni tang betang sini tini ni program ra, seng kisah kena layana, seng tabuk tong nai, seng pakai sini inauguration welcome all the dignitaries, abon yagulo tongo, sini lighting lamp and guzzling of Maharaja Bir Bikram Manikya portrait, abon yagulo tongo sini welcome address for plenary session by Sir Bisiketu, abon yagulo tongo leadership, commitment and public life. Sini abo sini Sir Mebar Kumar Jamatia, abon yagulo tongo rules of youth in Tiprasa society by Sir Biswajit Koloi, abon yagulo tongo the journey of a common man to a post of CEM by sini Honorable CEM Sir Puno Chandra Jamatia, abon yagulo tongo sini the rule of Tipra in Brew Accord by sini Honorable EM sini Sir Babaranjan Riang. Abonulo tongo Tiprasa women, the flag bearers of Greater Tipralian Movement. Abono sana jeni Borom Granjuk MLA Shopna Deborma. Abonulo tongo young elected representatives and their responsibilities towards people. Abono sana Borom Grang MDC Debojit Tripura. Abonulo tongo Thansa the need of the hour. Abono sana jeni Borom Grang Horindroria. They abonulo human rights and constitutional rights of the Tiprasas denied for decades. Abono shanai borom ganang Ratis Tripura. Abon yagulo tongo Tipra, a platform for a common man, true nationalist by Sir Dhiren, Honorable MDC. Abon yagulo tongo resurrecting Thansa, the mantra for Greater Tipraland by Sir S.K. Dalong. Abon logi tongo Journey and Evolution with Tipra by Sir Hollywood Chakma. Abonulo youth, YTF and its role in the Greater Tipralian Movement. Abono sanai Honorable Machang Ronil Deborma. They Abonulo Greater Tipralian Movement, the road ahead. Abono sanai chini Tipra Mothani Borom Ganang President Machang BK Rangkol. Aboni yagulo tongo sini tea break, after that cultural evening and dinner. Awan pare next session. Hiding keseng tabuk. Let's move towards another session, next program. Awan koinai sini lighting of lamps of the gathering of Maharaja Bir Bikram portrait. I would like to request Honorable sini Chairman tai sini most our savior, our Bubagra, and all the dignitaries to come over the stage and lighting of the lamps. Sati kethar musang bising tu cini pandano cengi renai cini kacuksa borom genang cini parti ni chairman cini bubagrano logirena bagai yang koinai cini joto narwai rokno sakau fainani bagai Sati kethar bini ya kethar bai musang mani bising tu cini pandano cengi rejaknai tai oboni logi wo cini Maharaja Bir Bikram Manikya ni mang pliwo Kum bogoi bono borom ya farjaknai ang joto borom genang narwai rokno cini bubagrano logirwoi jati kethan musungnani bagai cubana bagai ang koinai
जाति के पहर पहर मनाकनो मेचेनो पहर जोंनो बसकांगो तियो जो तो जायानो उगलोगो जो तो हामियानो उगलोगो रहरी बसकांगो तलांगो जाति जाति जोंनो लामा फुनुगो जाति जोंनो फियोगे मानो aboni bagino jo to panda jengnani sekangno jati kathar musungjago aboni bagai tini ni o chini panda o jati kathar musungmani bisingte tai yak kathar borok kathar rokni yak kathar bai jati kathar musungma bisingte tini ni chini o panda no jengai rajaknai jeng jotono ba chalainai je achugui tongnai ang jotono koijao जों जतनो पाल के बाचावे जों याफा खरबनाय जिनि जाति कथार मुसंगै दंगो जिनि बुबाग्रा ताय बनो लगेरै दंगो बुबाग्रा long live Tipra Motha long live बुबाग्रा long live Tipra Motha long live YTF long live TWF long live Bubagra long live Bubagra ke Tipra Motha ke Chini ketal Tripurani mangthong snamnai borom gnang Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur bo ungkha chini ketal Tripurani mangthong snamnai hanjaknai bono tinini o pandao khum kathar yapharoi borom yapharjago tai bini imang no mukthang khlaithaniwo जों तिप्रा सारक जे ताबुक तंगनाय रक ताय बसकांगनि जे बसंग रक जिनि जतनो अबकायसा खलायथाय जोंनो लाम कताल फुनुगै कलांनाय जोंनो शेप कताल रिवै कलांनाय बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिको बाहादुरनो तिनि जिनि अ पान्दाव जों जतनो बरम याफारो तिनि मुइतमा खलायो बिनि खलायथांमानि सामुं रकनो बिनि गोबांमा खलायथांमानि सामुं रकनि बोथाय ताबुकनि अ बसंग रक जों नुगै दंगो अबनि बागै जों हामारिबो मानै दंगो अबनि बागै जिनि त्रिपुराव दंनाय जों तिप्रा सारक सिमिया जतनो बिनि थानियो पाइफ्लाइया रोथाय ओङै जों मा दंनाय जिनि नारवाय रक खरकसा खे बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिको बाहादुरनि मांग्लिव खुम याफारै बनो खुलुमुं याफारै दंगो जों किसा खालगै नायसिंलायनाय जिनि ताबुकनि अ बसंरक रों सोरङै मानै दंमानि अबब जिनि बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिकोनि यापाय बिनि खलायमुं अबनि मारि जों मानै दंगो ताबुक जिनि त्रिपुरानि सिमि जों बिरखुंबाय बिरै फातारहावो कलाय साके थाङै मानमानि अबब बिनि खलायमुंनि यापाय अबदक जों मानै दंगो आबनो कारिबो तेबो गोबां मा जिनि अ त्रिपुरानो कताल मांग पिलिर थानिवो बिनि वानसुक मुं कुथुक ताय वानसुक मुं हाकचाल नाहार मुं हाकचाल आबो नि बथाय जिनि त्रिपुरानि जतो बररक ताबो गुमानै दंगो बसकांनि बसंरगो आबनो मानै दंनाय अबनि बागै हायनो हाय खुरसाथाय क्लायो तिनिनि असालो बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिको बाहादुर न जों ताय जिनि तिप्रा सारक तिप्राव दंनाय रक जों कुसुं न जों बिनि थानिवो रोथाय ओङै मा दंनाय बनो तिनिनि असालो बरम याफारो हामबाय जों जिनि नारवाय रक
khumya phari tongkho Faiding kangkai sini kesaro sini narwai okra juktai okra phai sopai kya bongno bahini sing borom ya farlai pinai ang koinai sini honorable event sini honorable EM sini madam Dolly no bahini tang so phai bini sini mungrubai koinai volunteers songno bono rumai ya farai borom nani bagai koinai volunteers songno rumai ya farai borom nani bagai abon logi koinai sini honorable MLA sini sir Paul dang suno bahino dang sawo phai bini sini murani bagai koinai volunteer sono bahaino rumai ya fari bono borom khanani bagai abon yagulang koinai sing jotono sini program changnani sai sikang sini national anthem by sini program changnai bongno singjo sini mongpai hangkai sini national anthem belani joton pal kai apa korab de sini sir Paul dangsu koinai sini volunteer sono bahaino bono rumai ya fari borom rani bagai Haidi sini program changnani sai sikang sing national anthem bai sini program changlai koinai joto warrior sono ba chanani bagai ang koinai joto ayang kulogo tongnai ro sini syndicate tongnai ro no bahaino basanani bagai sini national anthem by sing changnai sini tinini program no sajra ready अधिनायक जय हे भारत भाग्य मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे belanya hambai jotono sing aculai ne now I would like to call over the stage Sir Meba Kumar Jamatia for his welcome speech. tabung chini borom ganang ex minister machang Mebar Kumar Jamatiano lamsok mungkok narugnani bagai koi jau o jorano bono ya farjabo Jo tono dibor kaham. Good afternoon to everybody. Tini chung ti pramotha party ni puila plenary session khai tongo o plenary session ni chini khorok dok chini or pandane tuifang chairman chini bigerangkhol gori songgoriyang tang jotno bumung khulia bono puila hambai marogo boni loge loge chini most beloved sobte chini khachuksa chini young dynamic leader chini bubagra bodut kisu debol mano ang pipeline hambai marogo te boni loge loge
Cini joto senior leader. Cini LOP, bunang-bunang Onimes Deborma. Joto cini bunang-bunang MLA. Dari cini edi sini CEM Purno Chandra Jamatia. Dari joto cini Bhai Manda Phari cini Okrarok. Senior leader ang Pai Playa. Hambai Maronai, Kulumnai. Cini Tibrat Mothane Ongai. Te ane ব্যক্তিগত ne Ongai. তাই বলছেন হাজার সম্পানি ফাই নাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে তিনি ফাই নাই তিনি ত্রিপুরা মথা পাতে না হামজাগ নাই তিনি বুবাগর না হামজাগ নাই তিনি ওয়ারিয়র তিনি খাচুক সা তাকু বুখরনো ত্রিপুরা মথানে অঙ্গই বুবাগরানে অঙ্গই আং পাইফ্লাইয়া হামবাই খাকচাংমা ইয়াফারো जोंना बुबाग्रा साका all Tripura Motha are warrior. Onek borok saimeyana warrior ni othotamo. Warrior sabono hin. Warrior ni meaning otho belai kotor. Warrior mane जों किरिया जों हानो हामजागनाय दफानो हामजागनाय अबन हन वारियर साउसिस गोनां केबनो किरिया केबनो लाचिया दफानि बागै हानि बागै सामं खायनाय थुइरिनाय आबनो हेनो वारियर तार माने जों जत्तर त्रिपुरा मथानि जिनि भलन्टियार नेता सापुतारक जिनि हानि बागै दफानि बागै जों वारियर दिनै जों बेलाय कपाल काहाम we are most lucky people in this world tangai जिनि खुद बुबागरा हानि नकफां हानि मालिक जोंना बनेत्रि रय दंगो जोंना बो तुजुल दंगो बनि लिडारशिप नान्दारो जों त्रिपुरा सारक थानसानि मारिगो जों त्रिपुरा मथा खाय दंगो बनि बागै जों बेलायखे कपाल काहाम जिनि बरक रक जों जेसेबां कष्ट मानथों दुख मानथों किन्तु the last but not the least हमाहाय जों थैना नाय दंफोरो जों गोमाना नाय दंफोरो जों अराय पराय दंफोरो जिनि बुबागरा जोंनाव फाय खसा फायखा जिनि बांबो सामोन खाय फायखा बसि जिनि कपाल कतर बसिन लाखि जों कपाल काहाम जों बुबागरा मामननि बागै बोरैबा आं खाकागो जिनि वारियर रक त्रिपुरा मथानि वारियर रक बेलाय खाक स्रांजाक खातुंजाक तंथकजाक जिनि हा दफानि बागै जों सामंख्लायनाय नरक साइमनो त्रिपुरा मथा मात्र 2 বছর अंख 2 বছর बिसिंग अनेक सामसं आगखा जिनि इतिहास लाइबु मागो आं नुगियाखो कम से कम जिनि त्रिपुरा मथा पार्टी हाय दे श्रृंखला पार्टी आसेगासं थानसानि मारि हामजागोने मारि जों 2 বছর माथाव जों फुनुग्रिखा अमतिपुरा लाइबु मागो कुसुं कुसुं जुग जुग और लाइबु मा हिस्ट्री अब रेकर्ड दंनाय 2 বছর बिसिंग जों 3 जन सरि 13 जन एमएलए जों मांखा तब जों विधान सभानि अपोजिशन पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन त्रिपुरा जिनि एडीसी गो जिनि सरकार दंगो 17 जन जिनि एमडीसी दंगो मात्र 2 বছর तार माने जों साइमानो जिनि बरक যত শিক্ষিত সমাজ বুদ্ধিজীবী কর্মচারী শিক্ষা ছাত্র যত্ন তাবক সাইমানো जिनि त्रिपुरा मथा पार्टी जों आगौयै दङ
थानसानि मारियाव जों आगुयै दङ जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्वे बनि लिडारशिपआव जों जतनो जों थानसा जों दिनै हा दफानि बागै जों सामोंख्लायनाय जों केबनो वानामा करै जों केबनो किरिया बनि बागै आं आंनि जीवननि किसा काहिनी मा सानाय आं ख्रक सखक करैनि चराय आं खक दुखके परेगो आंनि जीवनाव आं अनेक स्ट्रागल खालायखा आंनि जीवन काहिनी साके मुक्ति फायनाय आं अनेक भुक्तभोगी ओंखा किन्तु आंनि लाकी तामो आंनि कपाल गाहाम आं ट्राइनि सिनि आं जखन क्लास 8 परेफ्राव आं क्लास 8 परेफ्रावनो सिमिनो आं बुबाग्राबाय सिनलायगो बनि बुफाबाय आं सिनलायगो दिनै महाराज कृत विक्रम किशोर आं सिनलायगो बनि बुमा महारानी बिबुदेव आं सिनलायगो आं क्लास 8 परेफ्रावनो अब आंनि कपाल गाहाम आं अनेक साहाय्य माखा बर'नि थानिगो आंनि दुख कष्ट आंनि बिरमानफ्राव बर आनो चुबाखा आनो दिनै महारानी बिबुदेवी बनि बोसा हायका आनो नुगो दिनै महाराज बुफा कृत विक्रम आनो बोसो हामजाक आनो थांबो माइचारो बरनो थांगा माइचारोगो नांखे बो रां पुजानो रिगो अब आंनि कपाल गाहाम बनि बागै दिनै राज परिबारनि बरक रक गोबां चेष्टा खालायगासिनो दिनै हाममारिनि बागै दिनै कृत विक्रम बायसो आनो कक सागो आं बनो सोङो महाराज नोंथां तिप्रा फाइया बेसेबां नोंथां कलकाता मां शिलं मां दं कलकाता मां दं आं एकदम बनो सोंखा आफ्राबो गोथां दंखो बहानो सागो मेबार आं मुक्ति क्लाइगो हि सागो तब गणतंत्र जुग आं कुनो मन्त्रिया कुनो मुख्यमन्त्रिया आनो बुइफाइ सामफायबायो रां सामफायो हाय सामफायो साख्रि सामफायो आं रमाय आं दुख नांगौ आमन बागै आं माजे माजे बखा दुख नांगौ आं तिब्रा फाइया आंनि बर'ना आं नुगो हाजार हाजार बेकार गरिब बायमाचाया किन्तु आं मुक्ति क्लायो आं कुनो क्लाइमेया गणतन्त्रगो आंनि कुनो पावार करै दसरानो बुबाग्रानि गाहे दंगो सङै दंगो किन्तु आं नेवनि इच्छा मते आं सामोंख्लायमेया आं नुनो पुरनखे रिमाय हेनबो आनो वाइसा साव दुख नाङै बगो साव बनि परिबारो अनेक बर कष्ट माखा बनि बागै आं दिनै आंनि बखा पगमाया आं प्राय 30-40 बोसोर सिगां बर' नुगजाक आं सिजाक बनि बुफा कृत विक्रम बुसुक बर' गाहाम बुसुक बर' सिम्पल बुसुक माया गोनां बुसुक उदार माइन आं मकलबाय नुखा बनि बां ताखु बोखरक जों अनेक भुक्तभोगी ओंखा जों गोबां पार्टी खायलायखा किसाखौसो जों मानखा जों बनो गर्व मा खायनाय आं खुद बिकारांखौल' बार बार मा सागो आं बनि छात्र जों पहिला बिकारांना बनि छात्र आं बहानि मास्टार बतिनि जोंनो बनि दुख खायमेनि बागै ब बलं थाङै सिलायतैगै बतनो तिनता सिद्रिखा जों बनो मुहितमा माननाय बनि परेव दिन टिजेस आन्दोलन खायगै गोबां मानसिनि बस दुख मांखा दांगा नाखा आसि दांगा अनेक बर' आसि दांगा आसा एखना आंगाफ्राव सिख्ला बोसोक आसि दांगा जों दुख मांखा स्पेशली तेलेमरागो आं तेलेमरान चराय नक साइमेना पुरा तेलेमरा टाउन आ सरक पेट्रोल पाम्प रक जत्त जमातियान जागा तंमानि आं आरो आतरो जों करैखा बोसोक दुख मांखा जों आसि दांगा जों बर' रक जे बर' टाउन दंनाय रक जों तंमालिया बनि परेगो टिउजेस आन्दोलन बाय टीएसएम आन्दोलन बाय ते टीएनबी आन्दोलन बाय बर' बाइक दंगै संविधान संशोधन खालायगै जोंनो बर' डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मारिखा जों माननानै करै आ जागा संविधान करै
Gebor songfinan songjunun maklaika. Sud tiprane bagai. Abo kom kothai taku bukhra nok sai maglak. Sud tiprane bagai borok parliament bill pass maklaika. O tipra sarok no ka 6 schedule pane borong tu mari sinai. Tuno bro edisi bagrika. 1984-85 Kino chung sai makha Cina okara wan sok mani ang tabu chung muito makhai nai Cina Samatron Tripura Nogendra joma dia Roti Mohan joma dia Cina Horne Debrama tongkho Bikarang khol tongkho Tek bang mane ta bumung khulia Boro busuk kosto khlaika 18 bosor Boro coba khlaika movement khlaika 18 bosor pore usi boro DC council manu Cini Tripura motha mato 2 bosor mato 2 bosor Cini Tripura motha তখন অনেক আগক জাগছেন অনেক বিরোধী দল লোক সালাইগো সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি সালাইগো যিনি দাবি নমানা হাंखाय जों সিপিএম मा खालायनाय জাতীয় পার্টি मा खालायनाय কংগ্রেস मा खालायनाय বিজেপি मा खालायनाय आबा भुल जों इतिहास परेदि जों सायमानो तेलेंगाना बाहाके मानखा आरो टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना नि आंचलिक दल टीआरएस बड़ो दाबी खायो तेलंगाना मानु कोनो बीजेपी दाबी खाया कांग्रेस दाबी खाया सीपीएम दाबी खाया झारखंड बाहाके मानखा आरो आंचलिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ो दाबी खायखा जों झारखंड राज्य मारिनाय आंचलिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा दाबी खालायबो झारखंड माखा अबो इतिहास चीन एतराव सालायो आं सका नुखा चीन दाबी माना हांखाय जों बीजेपी खाय नांनाय कांग्रेस खाय नांनाय आबो बुल बनिमां ताखु बुखरक नरो वानसना दरकार जों दिन तामनबां अरो फाय चीन बुबागर नेतृत्वे बनि लिडारशिप तानि अरो जों फाय जों अरो फायमानि कारण जों तामोनां जों मुक्ति नांगौ जों यक्सामा नांगौ आं थाखा जे अरो फायरक जत्तनो बखाबिन दंना जों सासाले सालसा जों मुक्ति मोननाय जों यक्सामा मोननाय आं बिहेस खायो चिनि बरक सिना नांगौ ताकफोन अने बरक सिया खचिं बरक जों जे थगे जाग दंमानि बिरमान माइन दंमानि चीनी मानथाय मायां दंमानि आबनो जों चीनी बरक रक दुखंनो नांगिया रोंगिया जों बरक खासिया जों बुबे बेंगाय जागमानि बुबे चिकन नुक जागमानि बुबे थोंजागमानि आबनो जों बोखा जलायनानै सिया जों लाजिना सिया जलायना सिया चिन बरक रक आबो चिन दुर्भाग्यताखौ बोखरक बनि बागै तिनि आं अबनो सानाय जत्ता ताखु बुखरक तिनि 2 दिननि सेसन तिनि गोबां माने ता गाहाम कक सानाय आं खागागो दिन साल 2 नि सेसन आगामी दिन तिनि कर्मसूचि तिनि फ्यूचर कोर्स अफ एक्शन जों खालायनाय जों जतबाय सालायगै जों थिनांनि सामंनो जों खालायनाय आं खागागो ताबक जत्त तिब्रानि बरक रक जोंनो नाहरै दङ बरक तिब्रा मथा नाहरै दङ बरक महाराष्ट्र नाहरै दङ सारा तिब्रानि बरक रक 14 लक्ष बरक रक ताबक अ सेसन बरक नाहरै दङ आबो सिमिया सारा उत्तर पूर्वांचलनि बरक 8टा राज्य नर्थ इस्ट बरक नाहरै दङ तिब्रा मथानो ताই चिनि सारा भारतबर्षनि बरक रक उत्तर पूर्वांचलनि बरक रक ताबो जतनो चिनि महाराष्ट्र नाहरै दङ तिब्रा मथा नाहरै दङ आबनि बागै जों बहा क्राक मांनाय जों कसरां मांनाय जों थानसा मांनाय जे बरक कसरां जे थानसा अ जिनिस बेलाय कत ताखौ बुखरक
ani topik tomani leadership ni kok sanani ang onek porei phaika leadership bhai khlainai chung puila जों kesang mangnai जों saosi borok mangnai kiriya mangnai जों je borok kirinai abo thuinai je borok kiriya abo muthangjaknai kok kahe tong taku bukhorok freedom is not given freedom should be taken chini man thaino जोंनो बुइरिया chini man thaino जों sei simana nai our demand जों जों sei simana nai kewa जोंनो रिया आवन बने तोई तोंगदी न बहा कराकंगदी बुइबे ता थंगजाकदी बुइनि कक ता खनादी चिना हरमंग काहे तोंगो चिने जों गेटार टिपलेन जों सान तोंगो आर्टिकल 2-3 आमनि उद्देश्य जों सामंगलाय तोंगो आं खागागो तिनि 2 दिन सेशन चिनि आं बलाय काहामंगनाय आं हायनो हाय जत्तनो हाजाल सामपानि फायनाय आनि रांसाकनि ताखोकते बुगुक संनो आनि पाइपलाय हामबाय आनि तिब्रा मथाने अंगै आनि व्यक्तिगत अंगै ते आनि परिवारनि अंगै आं जत्तनो आनि खुलुमाया फरे आनि करं मथायखा तिनि तिब्रा मथा आइग्लक थों चिनि बबागर आइग्लक थों हामबाय Belekha hambai chini boram gnang ex minister machang mebar Kumar Jamatiano nangkuk mani kok sai khanarman bagai chini pandawo tabuk tei kisasuk narwai rok phai sok paikha borokno chini o dangsawo lamsok jaknai poilawo ang dangsawo phaina bagai koboknai chini boram gnang MLA machang Subut Debormano tai boram gnang EM machang Bhabaranjan Riangno borongna dangsaw phaina bagai ang koinai tei oboni loge loge ang koinai borom gnang EM machang Suhel Debormano borom gnang MDC machang Debojit Triborano borom gnang MDC machang Dhiren Debormano tai borom gnang MDC machang Umashankar Debormano dangsawo borongno jotono balbak sake phaina bagai ang koijau koinai joto volunteers no borno rumai yafarei borom rani bagai jotono pal ke yafa khoro dikisa haino hai kisa saklai mong sini joto wari sogno kamangma tini sungno saimano sini tini plenary session fiaba sini plenary session kunu cultural program tabuk sak jora kroi sini cultural evening ngai soitani simi sara sata jora sini tabuk only speech fiabo judino yang ayang thangya woi sini plenary session belani important sing jotono khana bai participate khaimnai rongno ang no jotono koinai ayang uyang thangye woi jotono kaisa jaga still ke achuk tang bai no koinai sini tini program ni tang batang sini speech sini painai pasta pas jora aban bagai ang koinai norom jotono achuk tang ni bagai tabuk ang koinai chini borom gnang MLA machang Biswajit Kolaino kok narugnani bagai role of youth in Tiprasa society Tiprasa Hadawo sikla rokni khlai thai tamo abonoti bo sai khnarnai bono dangsawo lamsok jago Now I would like to welcome Sir Biswajit Koloi, Honorable MLA Bharat Akarjala, to deliver his speech on topic Role of Youth in Tiprasa Society. 15 minutes. Jotono dibor kaham awas lagi sekom no jotono dibor kaham